Menstruation. 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 Menstruation is absolutely normal. Menstruation. Menstruation. Thagi khongkap lakpa asi pap natte dandi shu natte. Thagi khongkap ki matangda wari saba hangoriba karigino. Periods are natural biological process that half the world's population face. Why do we shy away from talking about periods? Why do we feel awkward while buying sanitary napkins? It's time to normalize periods and be open about it. It's time to break the stigma. Bleed with pride. Na bake up bukat chip do yum hala do rasin. Weather jam tiang hawa sige. Pazare. Ai chap chana yum yo bugane. Ai ne ek yum hala bugane aba. Ai na no ngai ngai je. Adi kam so lo hala ko ni mai mu je. Adi ai ne hala bugane mai mu pil jo. Tum ya dro nung buntana. Nungdang yo tum dija. Mai bi mya. Nungdang da sam kak pya de, nungdang da khujin kak pya de, nungdang da waishit pya de. Ai nupa nupi ga pukham amta da chamin na bya de. Cha tengkot ama sam tengkot ama da chamin na bya de, pukham sam na bya de, etc etc etc. Chatnabi khoi Manipur gi adudagi Manipur da khundaminari ba khoi gi community mayam different communities mayam sigi phajaba chatnabi mayam ama khoi lerami khoi ahalaman singna thambirami yamna phajaba ngakani adubu chatnabi haiba khoina thaina dagi chatnaraga lae na haiba mayam asi aigi mota aigina thajabada thaina matamduda hingbiramba ancestor mayam duna mokhoi gi matamduda chatnaba si chatnaragadi khoina hingbasida shanti oina teyo shanti oina adagidi amana amada akaiba ayetpa pidana yamna ingtapna community do hingminnaba yaramgani na khalaga maina semamba chatnabine matamduda chunaba chatnabine aina ngasi haijaduisdi akhoi hujik matamsida chunadraba chatnabi kayama leiba aisi topic se aigi video aina mamangda semjaba video mayamda adum machet panbane do ngasidi specifically sigi topic sido aina video je semjabane chatnabi si matamgi matungina khoi gi matamsiga chunaba amada kitang change toba ma change naina khali hujik thaina dagi chatnarako chatnabi singsida hujik phok chatnaba yaba hujik phok su dum valid oiraga leiba chatnabi myam ama sule adugumba dudi adum chatnabi ba kisu kaide aina valid oiba haiba ganda scientific reason leiba chatnabi na thambiramba gansida go logic amamamdi adum yawrammeba go pai ko pan na ngawra sample magic here go adu je ina haijaramdo chatnabi habase thaina dagi chatnarakpa na haise thaina palise mathai thaina gi mamangai duda wakhal leiba gyan leiba loksing leiba miyoi kharana soidana sembirambo orangani na I thajaiba ar mokhoina semamba kanda mokhoi scientific reason mayam se loimba khangaga sembirambadi soidana oirangani ba aduga akhoina sama habada toilet changura kanda mai okthoga angang payu gaina haiba singse disinfect tawbani na amromda hade scientific reason singje mo loi khangaga su masagi atopa preliminary ba praja sing khundaminary ba singduda loimba explain tawuse sini haiba singdo mahik haijina sini virus ai sini kan takodo farak tawdagi mkhoina smain tawsi phatte sina phai sina phatte laine sawi gaina dwai hairaga mi singje yanaba innaba chathalambani na ikhaleba ai mamangi video khara da hujik matam hujik akhoina leiba century sida aina wahi haijaba khara da gyan leiraba laiga shu tamaba mi oi haktane adu da bokta wakhal ta da myam yoi ni duna go adu maina adu thaina gi matam du dadi hujik ta drisidagi hena yamna sathina taramoiba ana mokhoina matam du da myamna khaidagi kinaba poto adu do moina seasonaraga afaba lambis da chatnaba semambane na ina logjaiba adubu hujik adui matamdu da semamba chatnabi myamdo mata hujiki matamsiga sunadraba chatnabi ke amsi yawa ai ngasi videos dedi menstruation haiba topic sidai laksage myam menstruation haiba kansida akhoi kanamta sise imungda wari sanara moisi matangda
ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯩꯕ ꯁꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯅꯕꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯩ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯒꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯎꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯌꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯕꯨꯛ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃ ꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛꯁꯪꯗ ꯆꯪꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯗꯨ ꯀꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯗꯨ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ나 ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯥꯎꯅꯔꯦꯕ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯆꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯟꯗꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯂꯕ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯏꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Living is not shameful, it gives life. Live with pride. We generally feel ashamed and uncomfortable to say that I'm on period. Even in our family, we avoid speaking out, and this is very wrong. Menstruation is a natural process, and we should celebrate about it. Breathe with pride. You and I exist because of menstruation. I bleed with pride. Do you? Menstruation is absolutely normal. We don't need to treat someone differently when a human being goes through a very normal biological process. Periods are natural biological process that half the world's population face. It's as natural as breathing. Yes, it's hard and painful, but no, it's not inordinary or weird that we should be embarrassed about. So why not open up more and talk more about periods? Let's all bleed with pride. We exist as you bleed. Be proud of it. Why is it that periods are always associated with stigma? Why is it that a lot of women still have little or no knowledge when it comes to maintaining their menstrual hygiene? It's simply because they have no one around to educate them or to talk to. So it's high time that we shed the shame, the regressive mindset, and treat menstruation with pride and dignity. Menstruation. Yes, menstruation is not dirty. Nupi oibisingi thagi khongkap lakpa matamda chaksang da changba yade laitin gi thabak tawba yade miga sokna samna ba yade amadi sanitary pad leiba matamda mayamna yamna amanga potsak ama leibagum uriba sing asi lale khangna ngasi fawbud ekhoi loinamak ignorant oiraga adum leiri. Should we even have to remind anyone that menstruation is not dirty? We have to keep saying it again and again for the ones who are at the back.
The future can be very bright, but we have to change the culture today. We all are responsible for it. Global Shapers Imphal Hub na siliba. Bloody, it's normal. Breaking period stigma and taboo haiba topic asida yumpham oiba. Selfie and caption challenge asida adom su sarug yabiu. Amadi awareness asi miyam sinthung na sandokpada. Adom su thaudang lawbiu. Amadi akhanaba prizes singi. Winner oibagi khudong chabada su lawbiu. Let's put an end to period stigma. Let's put a full stop to period stigma. Mangba hairga ay kusagi wakalon ba wakalon da khalise sungna sunna ba yade mana pa chakum changba yade wakal thadok piro to bi mutta adong ruchani jeda bleed with pride haina support with. Thank you. Ya tumma ba nahan summa ko ba